y'ibyumweru bibiri Uburusiya butangije intambara ikomeye yo gukuraho ubutegetsi muri Ukraine, Perezida Putin n'igihugu cye bakomeje gufatirwa ibihano hirya no hino ku isi nubwo bisa nkaho ntacyo bimubwiye. Uyu mugabo akomeje kwereka isi ko nta kimukanga na gito. Perezida wa Belarus Alexander Lukashenko we yavuze ko ibihano bikakaye biri gufatirwa Uburusiya bishobora gutuma iki gihugu cy'urushaho kurakara kikagura intambara cyatangije muri Ukraine ikaba yahinduka intambara ya gatatu y'isi. Ese koko Putin yakwemera guhagarika intambara kubera ibihano yahabwa n'ibihugu by'Uburayi na Amerika, cyangwa ubwo yakwemera agatangiza intambara ya gatatu y'isi? Ibigo by'ikoranabuhanga byahagaritse zimwe muri serivisi zabyo zakoreraga mu Burusiya, nkaho YouTube abayikoresha muri iki gihugu batacinjiza amafaranga bagenerwaga. Facebook, Instagram nabyo nuko. Nta muturage w'Uburusiya izi mbuga nkoranyambaga zikinjiriza. Ibihugu by'Uburayi byafatiye iki gihugu cy'Uburusiya ibihano bikakaye cyane, birimo gufunga ikirere cy'indege zose z'Uburusiya, kuvana zimwe muri banki z'iki gihugu mu ikoreshwa ry'ikoranabuhanga yifashishwa mu guhanahana amafaranga muri za banki ku isi bizwi nka Swift, gufatira umutungo w'izo banki muri Amerika, kwangirwa kwitabira amarushanwa mpuzamahanga n'ibindi bitandukanye. Birumvikana ko Abarusiya bafite bene wabo bari hanze y'Uburusiya biribuze gutangira kubagora cyane koherezanya amafaranga kuko nyine ibyo bikorwa bitakunda. Amaviza kadi yabo ntashobora gukoreshwa. Ahari umubare w'amafaranga ntarengwa umuturage wo mu Rusiya atabasha gukora kuri banki. Ese kuko ibi umuturage wo mu Rusiya azabyanganira mu gihe kingana iki? Miliyoni 630 z'amadolari Uburusiya bwari bufite mu mahanga nk'amadevize yo kwitabaza mu gihe byakomeye yafatiriwe n'ibihugu bya Amerika n'Uburayi. Ibi bivuze ko amadovize Uburusiya bufite imbere mu gihugu aramutse ashize byagorana kubona ndabufasha kujya guhaha mu mahanga ibyo budafite n'ibindi. Perezida Alexander yavuze ko Uburusiya bwafatiwe ibihano bikomeye cyane, ndetse asobanura ko atariyo nzira nziza yo guhosha amakimbirane kuko ahubwo bishobora gutuma Uburusiya burushaho kurakara bukaba bwafata izindi ngamba zikakaye kuko bwaba bubona nta yandi mahitamo. Itangazo ry'uyu munsi ribuza kugirana ubucuruzi na banki nkuru y'Uburusiya ndetse n'ikigega cya leta cy'imari riraza kubambura ubushobozi bwo gukorana ubucuruzi n'amahanga. Riraza no kubabuza kongera kugera ku bubiko bw'abarirwa muri miliyari z'amadolari bafite hanze. Bitewe n'ibikorwa byacu byonyine ntibari bubashe kugera ku butunzi bafite, bwaba buri muri Amerika n'ahandi buri mu madolari ya Amerika. Ibi byatangajwe nyuma y'uko Perezida Vladimir Putin yaramaze kuvuga ko yateguje itsinda rishinzwe ubugenzuzi bw'intwaro mu gisirikare cy'Uburusiya kugira ngo ritegure intwaro kirimbuzi z'icyo gihugu, aho Uburusiya ari ubwa kabiri ku isi mu kugira intwaro nyinshi nyuma ya Amerika. Ku biro by'umukuru wa Amerika White House byatangaje ko Minisiteri y'Imari ya Amerika yafashe ibihano bikomeye cyane bigamije kubuza igihugu cy'Uburusiya gukomeza kugera ku butunzi bwacyo. Ni mu gihe Uburusiya bwo bukomeje kugaba ibitero mu gihugu cya Ukraine. Ibyo bihano ku mari birareba banki nkuru y'Uburusiya ndetse n'ikigega cya leta gishinzwe ishoramari. Ibi bihano bishya birashyira Uburusiya ku gitutu gikomeye mu bukungu na diplomasi. Ubu buri mu cyumweru cya kabiri cy'ibitero by'ibisasu ku muturanyi wacyo Ukraine. Intumwa za Kiev na Moscow zahuriye ku mupaka wa Ukraine na Belarus mu biganiro byari bigamije kugarura agahenge. Hagati aho inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yateranye mu nama idasanzwe yo kwiga kuri icyo kibazo. Muri iyo nama umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio yasabye ko intambara yo muri Ukraine ihagarara. Nayo birebana n'uko hashobora kwaduka ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi muri iyi ntambara, umunyamabanga mukuru wa Loni yavuze ko ibyo birenze intekerezo z'umuntu ushyira mu gaciro. Ibyo byose uko biba ni nako ifaranga ry'Uburusiya ryatakaje agaciro ku kigero cyo hejuru, aho byageze kuri 30%. Umwe mu bategetsi ba hafi ba Perezida Joe Biden yabwiye abanyamakuru ko ibihano byafatiwe Uburusiya muri iyi ntambara bizagira ingaruka zikomeye. Mu bindi bihano byatangiye gushyirwa mu bikorwa harimo ko n'Ubwongereza bwabujije ibigo by'Abongereza kongera kugirana ubucuruzi n'Uburusiya, Minisiteri yabwo y'Imari n'ikigega cya leta y'Uburusiya gishinzwe ishoramari. Ni mu gihe leta ya Singapore nayo yatangaje ibihano ku Burusiya
birimo ibyerekeranye n'ihererekanya ry'amafaranga muri banki ndetse n'ibyo kohereza mu mahanga. Ibyo byemezo bije bikurikira ibindi bihano byari byageragejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abarwanyi bayo mu guca intege umuvuduko w'ubukungu bw'Uburusiya kugira ngo iki gihugu kibure ubushobozi bwo gutera inkunga intambara. Ikindi ibi bigamije ni ugushwanyaguza ubukungu bw'Uburusiya kugira ngo ubuzima bukomerera abaturage bigaragambye kuri leta yabo igabanya amarere mu ntambara ya Ukraine. Ibyo bihano byo gukura ibigo by'imari by'Uburusiya muri iyo gahunda byafashwe binyuze mu biganiro na Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage n'Ubutaliyani. Mu itangazo byashize hanze, ibi bihugu by'abarwanyi byatangaje ko ibi bihano bigamije kuryoza Uburusiya ibyo bwakoze ndetse no gukorera hamwe mu gutuma iyi ntambara ihinduka uburyo bwo gutsindwa kwa Putin. Umutegetsi wo mu biro bya Perezida Joe Biden kuri uyu yavuze ko kuvana Uburusiya muri gahunda y'amabanki ya SWIFT ari ikintu Amerika yari yaramaze iminsi yaririnze gukora kuko byari kugira ingaruka zikomeye ku butegetsi bwa Moscow. Kandi avuga ko leta ya Amerika yiteguye kongeraho n'ibindi bihano mu gihe Uburusiya butakwisubiraho. Icyakora Bwana Dmitry Peskov, umuvugizi w'ibiro bya Perezida Putin, yatangaje ko nubwo ibihano birimo gufatirwa Uburusiya biremereye cyane, ngo Uburusiya bwo bwari bwarabanje kubyitegura, ngo kandi ko bufite uburyo bwiza bwo kunyuzamo ingaruka mbi byateza. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa biratangaza ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA n'iry'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi byose byahagaritse igihugu cy'Uburusiya mu mikino yose itegurwa nabyo. Ibi kandi ngo ni ibihano bitareba ikipe y'igihugu gusa, ahubwo amakipe yose y'umupira w'amaguru yo muri iki gihugu ngo ntemerewe kwitabira imikino itegurwa na FIFA. Ibyo bivuze ko Uburusiya butakitabira imikino y'amajonjora yo guhatanira itike yo kujya mu gikombe cy'isi izabera i Doha muri Qatar mu mpera z'uyu mwaka wa 2022. Abasivile barenga 350 nibo bamaze kugwa mu ntambara kuva Uburusiya bwateye Ukraine, mu gihe abarenga 700 bamaze gukomerekera muri iyi mirwano nk'uko byatangajwe na Ukraine. Nubwo Ukraine yashyize ikemera ibiganiro n'Uburusiya byabereye muri Belarus, ndetse Perezida Lukashenko akaba yaratangaje ko ibyo biganiro byari kubaho nta kindi gisabwe, Putin akomeje gutsimbarara kurwana. Ese koko ibi bihano byose bikomeje gufatirwa Putin n'Abarusiya byaba bizamutera kuva ku izima? Dusoreje ikiganiro, mwakoze kubana natwe, twari kumwe ndi Benita Giraneza Uwera. Naho utaha.